nari umunyabyaha naragenze ndaruha kandi ndababara iyo nibutse ibyago byawe ububasha bwo kuboka nkagira amahoro ndirimba indirimbo yo kuva mugihe nari umunyabyaha naragenze ndaruha kandi ndatunura iyo nibutse ibyago byawe uyu munsi mvise ububasha bwo kuboka nkagira amahoro ndirimba indirimbo turagukengurukiye cyane mukama kuko uyu mwuka w'abazima dufise ufise isoko ryo mu rukundo rwawe ufise intandaro yo mu bubasha bwawe Uwiteka nyaguhora ku ngoma wowe Yehova Elishibo uri Imana y'ubushobozi wadushoboje turibaho turi bazima komeza udushoboze tuve mu byaha no mu byago komeza udushoboze tuve mu gahinda twinjire mu gahimbano komeza udushoboze tuve mu bukene n'ubutindi tuje mu butunzi n'ubuhirwe Besagira ubwoko bwawe kuko natwe ubwacu twisuzumye dusanze turi abanyantege nkeya twitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo duhumanurwe kuri buri kintu kimwe cyose turi muri iri zamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 kugira ngo twikuze kw'imivumo y'ubwoko bwose twitandukanye n'ikirere kibi gikoreramwo abarozi abambuzi abasambanyi imborerwa abangushi abaragura ndetse n'abaterekera twihuse n'ikirere ciza kirimwo abasenzi abubaha Imana abatunganiye Imana abakora icyo Imana ishaka n'abahezagira izina ry'Uwiteka dutandukanye n'ikirere kibi wugurure ibirimba by'ibyishimo kuri twebwe uhanamura ibyo byose bihanamiye imitima yacu dutandukanye n'ibyadusobeye utwuzuza urukundo n'ubuhirwe mu izina rya Yesu Kristo amaraso ya Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa twuzure nawe nyine ubweranda mu izina rya Yesu Kristo duhe umutima wa mweranda Yesu akugira ngo atwigishe aduhindura amateka dutekane kandi twiteye icyo Imana yadusabye gukora maze nayo ibone kuzuza inshingano zayo mu buzima bwacu bwa buri munsi amen amen Haleluya mukama nuduhezagire mu kutwigisha tubwire icyo twakora uduhe inkingi igira 24 kugira ngo ubutabazi bwawe butuye ko mu izina rya Yesu Kristo amen naragenze kandi ndatunura iyo nibutse ibyago byawe ububasha bwo kuboka nkagira amahoro ndirimba indirimbo tugire Kristo murameze neza bakundwa umukama ndabaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana turi mu izamu aryo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu izamu riri hagati ya saa 9 na saa 12 ni izamu ryo kwirukana intege nke kwirukana imyuka mibi ni izamu ryo kuvunjirwa guhindurirwa amateka kuva mu busa ukaja muri kimwe kuva muri kimwe ukaja muri bibiri kuko ubwo kwagahinduka gacigwa mu gahimbano kandi rizamu muri iyi minsi 40 twatanguye itariki 1 y'ukwezi k'umunani tuzogeza itariki 9 z'ukwezi kw'icenda turi ku nkingi ya 24 yumvikana ko ico tuje kwakira kugira ngo duhindurirwe ikirere
ni nacyo kigaragaza inkingi ya 24 igaragaza ugukomera kwacu. Turifashisha Zaburi ya 89. Mwari muzi yuko igihe mu mutima wawe hadudubizayo guhaya ubudahemuka bw'umukama ko burimo umuhigwe. Mwari muzi yuko guhayagiza umukama ni inkingi igaragaza ugukomera kwawe. Iyo uhayagije umukama hariho urusoro uburekuye mu nkoho yawe. Iyo uhayagije umukama hari umwambi uburekuye. Iyo uhayagije umukama hari bombe ubuteye. Iyo uhayagije umukama hari grenade bawesitaye. Iyo uhayagije umukama hari minatisha bawesitaye. Ubundi banga ahubwo rya mine n'iriya ni uko ibitaboneka urihonyeyeko ikamumamora azi ngo arakugezeho, ahubwo agatangazwa n'uko atandukanye nawe. Ubundi kugira mubyumve mwumva aka kantu, ana nk'ubu we turi kumwe turiko turaganira, ukaza umbwira amakuru mabi ya mugenzi wanje wundi muntu muzinanye nanje tuzinanye. Iyo ndamukunda singuha amatwi kandi sinezerwa n'icyo ukoze. Iyo namukunda nezerwa no kumuha amakuru mabi kuri we. Ndavuga amakuru mabi byumvikana guhayagiza basi arimo kuvuga ibyiza. Nayo iyo uvuze ngo gozi ngo uzi pasiteri runaka ngo uzi patiri runaka wigisha ijambo ry'Imana neza ngo agire iki, ugaca ubibwira agenda mwanka ubundi uhishije. Byumvikana ko iyo duhayagiza Imana iyo tuvuga musamirizi impundu zose dukomera amashyi umukama yagize ibyiza tumukomera amashyi. Turabivuze hariyo abapfuye, turabivuze hariyo abababaye, hariyo abashonje. Mu bakristo nyine turabizi harimo abagwayi. Ngama tukaza ngo yemwe abari ku isi yose tumukomera amashyi, ababyeyi bacurarange tumukomera amashyi, abagwaye bumve gukira tumukomera amashyi, ababoshe babohoke tumukomera amashyi, n'abashonje bumva ubutungane tumukomera amashyi. Umukama Yesu Kristo Tanzi wacu yagize ibyiza akiza abagwayi babora baboshe tumukomera amashyi, tumukomera amashyi, tumukomera amashyi. Emwe bakunzi b'Imana mwese tuyikoma. Aho tuba turiko turavenga shetani bikavuga ngo ibyo bigugo ibyo bigorye. Mwibuke ija gusaba Yobu yavuze ngo mume ngo urabe ngo ko azosaba kuba ngo amuha amazu ngo muha abana ngo muhingamiya ngo Imana tugende utore. Abito asanga Yobu ntaratuka Imana, yongera Imana yongera kugenda ngo wabonye ngo ingene Yobu anyuba ngo nanyuba ko ariko namuhaye ngo kwera umubiri utaramugera Jafise ikindi cyizera ati genda n'ubundi. Yobu kushagura akaja kushagura imibembe imimyore ahurura yatutse Imana ngo wabonye. Ni ukuvuga shetani irababara iravengwa. Ntugomba kwirukana amashetani, ntugomba kwirukana imyuka mibi, ntugomba kwirukana ibisigo, ntugomba kwirukana ibintu byose bitameze neza mu buzima bwawe. Shingira kuninahaza Imana, shingira guhayagiza Imana bitari ukuri kwihenda rwose. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umutima uri mwamaganya uba uri kure y'Imana. Burya mu bitubabaza, mu bitugora, mu biturusha twabwira kugira umutima uninahaza Imana. Kubera iki? Burya ubabara kuko ufite zimwe mu z'abazima, wabenzwe kuko uri umukobwa. Impamvu uzi ko wabenzwe nuko uzi ko uri umukobwa kandi ushoboye kubaka. Unanigwa kubera uriho.
so imana yaduhaye igisumba byose igihe cyose gisumuka w'abazima niko na Ezekiyasi yasenze avuga ubu gifite amahirwe yo kuba umukandidatire w'ubuhigwe none rero guhayagiza ubudahemuka guhaya ubudahemuka bw'umukama niyo nkingi idasanzwe igaragaza ko uri umutsinzi mu buzima bwawe bwa buri munsi biyavuga rero muri Zaburi ya 89 kandi iyi ni inyigisho y'umuzerahita etani ngo buntu bw'umukama nzoburirimbana naryo uko imbyaro zizogenda zirakurikirana nzomenyesha n'umunwa wanje ubudahemuka bwawe ngo nkako navuze ni ubuntu buzotsimbatarana naryo ubudahemuka bwawe bushingiye mu ijoro urumva iwe nta kindi kintu na kimwe ashingirako nuko ari ubuntu bw'Imana bwonyine ngo nagiriraniye isezerano n'uwo nitoreye narahiye Dawudi umusabyi wanje nti nzoshigikira urubyaro rwawe imyaka yose nsimbataza intebe yawe y'ubwami uko imbyaro zizogenda zirakurikirana aha hantu niho haduha kujandajanda sibyo kugira ngo ushobore kugururirwa ikirere ciza ku buzima bwawe ntibisaba ko wa muri kurasemagura amasoro ntibisaba ko wa muri kurisiga amavuta ntibisaba ko wa muri kurisiga parufe no ahubwo bisaba ko uhagarara mu isezerano ry'icyo Imana yasezeranye ko Bibiliya iravuga ngo Imana ntihinduka Imana si umwana w'umuntu Imana ntiyivuguruza Imana ntizihindagurika Imana ntinanirwa Imana irashoboye sibyo kandi ngo umugisha w'Uwiteka atanga ntiwongera kumubabara ukundi kuko niyo wowe kwiba ikuremera bitatu bagutwaye kimwe uwo muzerahi umuetani sibyo ashingiye kuki ashingiye ku isezerano Imana yabwiye Dawudi kandi kuba ashingiye ku isezerano Imana yabwiye Dawudi ni incabwenge kubera iki mu bacumuye Dawudi yaracumuye mu bakubititse Dawudi yarakubititse mu babaye imfubyi kubera ube gito bw'ababyeyi Dawudi yabaye mu bahamuye yabaye yarahamwe mu bashonje yarashonje mu bahemukiwe yarahemukiwe mu bananijwe yarananijwe okay mu basuzuguwe yarasuzuguwe no kugera yari ubwami n'umugore Abusalomu ari we wenyine yaramusuzuguye ico kitiwe na sekuru wa Morodekayi nawe yaramuhemukiye ariko mu kumutuka mwitiranije kuko yamuhaye icyaha yamuhaye urupfu rwa Sawuli kandi nta ruhare yarufisemo Shimeyi ariko reka mbabwire ikintu kimwe uwo mugabo Dawudi Imana yavuze ngo muri we ndasanze umutima nkonkeneye uko Imana ikeneye umutima uca bugufi ntukigire kamatari ngo ejo nakosa wokora urinde Kristo wenyine tusomye mu nyandiko aho twavuga ngo reka tumwagirize ikosa reka tuvugane Imana inyumva guca bugufi ndabivuganye nugira ngo nirukane ukwirata kwacu none mbwira arabizi ko Petero ari we samurago bamwe ngo mvira iruhande wa shetani none ariko uraga shetani arabizi neza ko yaje gucungura abantu kandi bose ngaho nta numwe natakaje usibye wariwe gutakara Yuda yafashwe n'umuvumo w'isengesho rya Kristo ahubwo urabe icyo Imana yagenye ugikurikize kugira ngo umuvumo ntugukurikire hari imivumo duhabwa n'ababyeyi b'umubiri ariyo niyo duhabwa n'ababyeyi b'umwuka nibigisha Kristo kuko yari yavuze aravuga ati uwo tujya guhuriza ukuboko ku nkoko imwe nibigisha ukurengagiza ibyo bigishije ufite umuvumo wo kwiyahura ugukorera ubusa ukuguruhira ubusa uguhemukira ubusa gihe cyose bigisha ijambo ry'Imana ukaryirengagiza ryaciye mu matwi yawe ntabwo Imana yigera igusaba ikikunanije igusaba guheba gucumura kandi wayisaba guheba kwiba ikaguha umugisha ikaguha kubumbwa wayigarukanira kimwe muri 10 ikagukura kw'imivumo ikagukura kw'imikoshi ni kuvuga ikintu kiba nigiki wowe ubwawe Imana yoyo iweza kari mu mutima wawe
yaba nufite ishaka ryo kuyumva no kuyumvira ikaguha umugisha. Mugabo nushingira kubigaragara ugashingira ko wavukiye, hari umuvumo uzogumana nawe. Shingira kujyavuye mu kanwa k'Imana, ushingire ku isezerano ry'Imana. Ega n'abakristo benshi muyobowe n'umwuka w'idini, kandi ababwiza ukuri nama ndabivuga mu gahariro. Umwuka w'idini ni kindi kintu, kuko idini kugira rivuke hari umuvumo uba winjiye. Nta dini na rimwe rivuka atamuvumo winjiye, no. Pawulo ariko arigisha avuga ngo ekleziya ya mbere y'Antiyokiya, nta dini na rimwe ryavutse hatabaye nje kubaho umuvumo. Hari amahane ari guseseka kwa amaraso, ari inama zitagiramo umwuka w'Imana, harimo ibikibwe byose. Niyo mpamvu Kristo avuga yavuze imivumo 13 n'abatumwa ni 12, mugi imivumo yavuze 13. Mwankunda isengesho giye avuga ngo yamara ngo sengeye abigishwa banje, ngo sengeye n'abazoba bigishwa banje, sengeye abanyumva n'abazonyumvira mu nyuma, sengeye abanyemera n'abazonyemera mu nyuma. Barajya mu nama akagira ibyo badahurije, aravuga ati wara tudahurije kuri kisawa, bagaca bazana izina bagaca bongera ko nakimwe bidahurije. Ugasanga amategeko abura mwaka, bamwe ngo basangira kuwa mbere, abandi kuwa gatatu, abandi kuwa gatanu, abandi ngo dusangira misi yose kandi kabiri ku munsi. Ariko kandi nibyo nabyo nabibonye mu gitabo cy'ihunguka. Guhereza Imana inkuka buri munsi kabiri. Mana twiyera umugisha two kararenga. Nubuzi ahaburike mavambwira ngo habura Eucharistia, nayo Eucharistia ko ari kinyegetswe cya Yesu Kristo ni mu bigaragara, mu isi bitagaragara twujuje amakondisiyo yose. Niyo mpamvu Imana itoduhezagira, ahubwo ko kuzuza ibigaragara ukabura ibitagaragara ko ariko guhama. Kristo yavuze ngo ibintu byose biva indani bikaja hanze, ngo nibyo bikomeye, kuko nibyo mukuramwo amahane, ubusambanyi, ububeshi, kuraguza, gutsinda, gutsindwa, kugira ngo ariko ibiva umusozi ngo wapi. Ni kuvuga iby'inyuma buriya sibyo mukwiye kuzuza. Yiyubake wowe nyene uvuga uti nukuri pe ndakomeye, ikice cyo narakibonye kandi naracyumvise. Aburike bisigaye byose bibura Kristo arabyuzuza muri wewe, kuko Kristo ni ukuri, Kristo ni jambo, Kristo ni ubuzima, Kristo ni ubudahangarwa, Kristo ni umushobozi wa byose. Iryo jambo rero Pawulo ikavuga avuze ngo nirigwira muri mwebwe rwose muzoba muhambare, kurikirire ciza ku buzima bwawe. Ibindi by'imihamuro, ibindi by'imico, by'imigenzo bishire ku ruhande disi we. Wara abakristo benshi nasanze muyobowe n'umwuka w'idini, kandi umwuka w'idini werekejwe n'imivumo myinshi 13 yavuye mu kanwa ka Yesu Kristo. Mushaka gucambwira ngo no nimige kuba mwebwe genda, kuko umusaseredoti we ntazokubazwa. Ndabara ugiye kwiregara kugira ikigongwe kandi uragihabwa. Watuye arakwatura kwa mahoro kandi urabihabwa. None itegeko rya rudasumbwa, nutabyisomera ufise amaso yo gusoma, wirigwa urasoma ndongozi, ugasoma ibindi byose, wirigwa mu mafoto kuri WhatsApp, amaso yawe ashoboye kureba abantu bari gusa, amaso yawe ashoboye kureba amafilime pornographique, amaso yawe ashoboye kureba filime y'ingwano, ngo amaso yawe yananiwe no kuraba amajambo ari muri Bibiliya. Nawe hari ibyo udafitemo urwitwazo. So si impamvu yo kuvuga ngo umwuka w'idini bakoze icyo bashoboye, kandi Imana ibibahera umugisha. Mugabo nawe ku bwawe ruhande ntiwavuga ngo urumva nabyo batubwiye ngo ari byo bari bajeje ngo atabindi bakora. Nindaguhaye gutungera urutoki, wowe nakubere kutohaguruka. Mwe tugira wo kurondera Imana nibwo bubasha bugwira muri wewe, ubw'Imana bugwira muri wewe. Unagira isezerano n'uwo nitoreye. Ubu muzerahe Etani arantangaje, aravuze ubwiza bw'Imana, acaraza akivuga bwa bwiza bw'Imana, agaruka kuvuga mu byakore, kuvuga nk'Imana. Umva yabanje aravuga umviritse ngo ubuntu bw'Umukama nzoburirimbana ntaryo, uko imbyaro zizogenda zirakurikira. Murumva ko atari Imana iriko irivuga, ariko avuga umuzerahe Etani, sibyo? Ngo nzomenyesha n'umunwa wanje ubudahemuka bwawe Mukama, ngo nkako navuze ni ubuntu buzotsimbatarana naryo, ubudahemuka bwawe bushingiye mw'ijuru. Ubudahemuka bwawe bushingiye nkako navuze ni ubuntu buzotsimbatarana naryo, ubudahemuka bwawe bushingiye mw'ijuru.
mu ijuru ni mu bitaboneka mugabya amahoro, mu ijuru ni mu bitaboneka mugabya ibyishimo, mu ijuru ni mu bitaboneka mugabya agahimbare. Aho niho dukorera tugahabwa umugisha w'ibyo twakoze, aho niho tugirira umwete tugahabwa umugisha w'umwete twagize, aho niho tugirane tubibira tugahabwa umugwiza w'ibyo twabibye, aho niho twumvira tugahabwa ubudangarwa bw'uko twumviye. Sibyo ryategeko ryabwirizwa ry'umukama. Aciye yaduka murumva ko ariwe ariko aravuga, aje avuga ngo nagiraniye isezerano n'uwo nitoreye. Iyi ni Imana iriko iravuga, havuze ngo nagiraniye isezerano n'uwo nitoreye. Kubera ubwo bubasha ahawe iyindi mbaraga ryo kuza mu isezerano ry'ico Imana yisezeraniye. Ako niko kana abakobwa mubuze karabadindije. Aciye ava mu mbaraga ziwe aje kuvuga nk'Imana, aje kuvuga nk'umuhanuzi, kandi avuze iby'Imana yakoze kugira ngo bimugereko nawe bimubeko. Ngo narahiye Dawudi umusabwe wanje nti nzoshigikira urubyaro rwawe imyaka yose, nsimbataze intebe yawe y'ubwami uko imbyaro zizogenda zirakurikirana. Icyo nicyo twita kujandajanda mu bwami bw'Imana. Mwijandajandire, janda ahiye, janda imbere ya Yezu, janda ahiye, janda imbere ya Yezu. Kujandajanda ni kwakira ibiguhanamiye ibikubabaje ukabishyira ku ruhande ukaza mu isezerano ry'ubutabazi bw'Imana, maraka yikora umunyabicumuro. Bavuga kuri ingumba mugabo ingujandajande mu butabazi bw'Imana iguha ububyeyi. Bavuga ko wasazi wanu barakwanga base kugira imbabazi base kuguha amahoro, ariko ngwino. Ababyeyi yabatumiye, abibondo yabitumiye, n'abagwayi yabatumiye, baze hano baronka amahoro, baze iwe baronka ubuzima. Ayiye 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 ayiye. Kujandajanda imbere y'Imana, okay? Kuno kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. Ijuru bwaryo rirahaye ibitangaza by'Imana, ngo ijuru bwaryo rirahaya ubudahemuka bwa rudasumbwa, kandi rikabikora mu ikoraniro rya beranda. Urinde wewe udahaye ubwiza bw'Imana. Birabwira ngo urinde wewe kwigereranya n'umukama igihe cyose, buri cyo ushoboye ugihayagirisha ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Ba wigeranije n'Imana. Mu Mana niyemeze nk'umukama ntayiriho. Imana iratinyitse mu ikoraniro rikuru ry'aberanda, iteye ubwoba mu banyabwenge bose no mu bayegereye bose. Mukama mananye n'ingabo, ninde afise ububasha nkawe ga Mukama wikwije ubudahemuka bwawe. Ni wowe ucuvya akaguma n'ikiyaga mu gihe cy'akaguma, mu gihe cy'ibisebuzi, ni Imana nyene ishoboye kubicuvya. Ni wowe ucuvya akaguma n'ibisebuzi. Ngo iyi mikuba yacu isebuye ni wowe wicuresha. Warasyokoye igihumera ya Rahabu ngisigara ari ikiziga, ushwiragiza amaso wawe ukoresheje ukuboko kwawe gukomeye. Ijuru ni ryawe kandi isi ni rwawe. Isi n'ibiyuzuye ni wowe wabishinze, uburaruko n'ubumanuko ni wowe wabiremye. Mugabo ntushobora kubwira Imana ngo bwira uburaruko uti nzanira amahoro yanje. Isi n'ibigiriko. Nyone ngo uri kwipfuza umugabo, ngo uri kwipfuza umugore, ngo uri kwipfuza umwana, ngo isi n'ibigiriko. Iga kubibira mu bwami bw'Imana, mubikeye inzahabu zanyu niho hatagira umuzwa. Mukama ufise ukuboko kuzuye ububasha, ikiganza cyawe cyuzuye ubukomezi, kandi ukuryo kwawe kurabanguye. Ubutungane n'ingingo nibyo shingiro y'intebe yawe y'ubwami. Ubuntu n'ukuri bigendera imbere yawe.
arahiriwe umuntu akuba, hahiriwe igihugu kizi gutera impundu. Duha iyo ngabirano Mukama yo gutera impundu zorukoze, ngo icyo gihugu kizogendera mu mucyo w'amaso yawe Mukama, kubw'izina ryawe bazokwa mu kanyamuneza, bazogira iteka kubw'ubuntu bwawe. Nkako ni wowe uri ubunazwa bw'ubukomezi bwa twebwe ubwoko bwawe, kandi kubw'ubuntu bwawe Mukama turanega gatwe. Nkako Mukama niwe nkinzo yacu, niwe mweranda w'Isirayeli, niwe mwami wacu. Tugirire ikigongo, tugire neza, duha amahoro, duha ibyiza n'ibyishimo, dushiremo umutima wo guhaha ibyo wakoze no kuzura n'isezerano ryawe wasezeranye guhera kuri ba sogokuru, gutyo dukurwe kw'ikirere kibi twinjizwe mu kirere cyiza mu izina rya Yesu Kristo, duhabwe umugisha n'umugwiza. Amen. Twugurire ikirere cyiza ku buzima bwacu. Imana iduhane umugisha twese mu izina rya Yesu Kristo.